Oriri ndugamano irathie na mbere gwithegea gatagati ga kamiti ya kunyabara uritu wa wira wa maabitha a borithi nio Independent Policing Authority IPOA na Inspector General wa borithi Japheth Koome iguru rigi uhuthiri wa mishinga. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni ateteire murugamo wa munene wa borithi. Let nobody try them because hiyo itakuwa ni ujeuri na ni mambo ambaye hawezekani. Akiaria hinde ya igongona ria gucokia ngatho kaunti-ini ya Samburu, Rigathi ugite maabitha a borithi mari na kihoto gia kuhuthira matharaita mao kwigitira hindi ria mari ugwati-ini. Wewe kama uko na silaha unatisha polisi na ako na silaha, itakuwa mbaya. And there is nothing wrong, because the police officers, to protect you, must first protect themselves. True or false? True or false? So wewe mgaidi uko na bunduki, usijaribu officers. Sasa wana kuja kutisha mtu na iko na bunduki. Sio ni kama kuchukua mayai kutupa kwa hii ukuta. Si mayai yako itavujika. Oho Gachagua nieranĩire thirikari nĩ ihotorete kugacĩrithia ũgitĩri rũgongo rwa bũrũri ũndũ ũmwe na kũhĩtana na ũici wa mahiũ ũrĩa ũgũmĩire mwena ũcio na kũhotomia ũthii wa na mbere. Na muambie vijana, nyinyi viongozi, maneno ya wizi wa ng'ombe umepitwa na wakati. Hiyo utamaduni umepitwa na wakati, na ni lazima waepuke na mambo ya kuiba mifugo. Wakubali tumelete hustler fund, wakope pesa wafanye biashara. Miario ya Gachagua yukite oriri munene wa borithi akomithitie kamiti ya IPOA akiuga wira wayo koretwo ari kunyarira maabitha a borithi handu ha kugacirithia mirutire yao ya wira. Yule ofisa anatumia bunduki yake kulinda yeye, kujilinda, kulinda mali ya nchi, kulinda mwananchi. Tuko na wewe. Okaide-ini kau Rigathi ni augite thirikari ndiri na mubango wa kuherithia maabitha a gikiro kia iguru aria maratongoragia kampeini cia ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance hindi ya kampeini cia githurano kinene, akiuga maabitha acio ni watho mararumagirira wa thirikari iria irariho. Hawa wafanyikazi ya serikali wote walitishwa na kutumiwa vibaya na kuingizwa mambo ya siasa, na tumemwambia hawa wote, regional commissioner, county commissioners, assistant commissioner, hatutaki usaidizi wao kwa siasa. Wafanye kazi ya usalama, wafanye kazi ya maendeleo, siasa wawachie sisi. Rigathi ni ongerire kuga thirikari ya Kenya Kwanza iri na mubango wa gutungata Kenya kuma ituri ciothe atari muthutukanio wa no andu maikiirie kura, na kuria oritie atongoria a kaunti ya Samburu metikire kurudania wira na thirikari niguo kugacirithia uthii wa na mbere mwena ucio. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.